Serija Sumpor se izdvaja od drugih serija zato što je jedna dobra kombinacija istorije i fikcije. Znamo da naši Srbi vole istoriju, svi vole da gledaju epohu. Otkrivanje tog perioda 19. veka koji je bio u suštini jako zanimljiv. To je neki period buđenja Srbije, izlaska, osamostaljivanja prve države koja je, odnosno kneževine. Taj naš identitet se ponovo budi, gradi, a za mene je važno to da igram jedan jak ženski lik, istorijsku ličnost koja je, eto, zbog ljubavi bila spremna na osvetu. Mislim da mi je blisko da se zbog ljubavi, zbog neke nepravde može izgubiti glava. Nije mi blisko taj neki strašan osjećaj da se nekome osvetim, ali nekako razumela sam je. Što se tiče nas glumaca, kada tumačimo neki lik, mi moramo 100% da ga branimo, da ga volimo, ali da pritom on ne izgubi ništa na verodostojnosti. Najveći adut serije Sumpor svakako je odličan scenario, dobra kombinacija saradnika, reditelj Milorad, direktor fotografije Dalibor Tonković i čitava produkcija koja je iznela ovo. Ovo je zaista jedan fantastičan scenografski, kostimski bio izazov i mislim da i pored naravno glumačke ekipe koju svi vole da gledaju, kolega Miloš Timotijević, kolega Dugalić, Strugar. Tako da mislim film je jedna zajednička kolektivna umetnost, tako da nekako doprinos svih ići će u prilog serije.